पहुँची गली पुरी बड़दाण्ड रे। यहाँ हूँ माउसी माँ मंदिर जगन्नाथ ये देखी पारे फाइनाली आसी आम मंदिर पाखे पहुँची गलु। जगार श्रीमंदिर देखागला। फाइनाली आम आसी से जगार सिंहद्वार पहुँची गलु। देखी पारे जगार सिंहद्वार भोक भारी जोर भोक लगिला। अबड़ा टी खाई बोली बहुत इच्छा। चलन जी भितर अबड़ा खाई मन को शांति करी आसिकिना मंदिर भितर तो फोन अलाउ ना। मंदिर भितर आसिकिना आपण मान सहित कथा होची। जो परिक्रमा प्रकल्प होता मु मंदिर भितर आसी पूरा टोटाल देखेबी आपन को देखिए वीडियो को लास्ट जाए देखुता। फाइनाली जगह दर्शन सरीगला। जगह को देखिकिना आत्मा को पूरा तृप्ति मिलला। अभड़ा भी पेट पूरा खाइली। एबे चलतु परिक्रमा प्रकल्प कौन सब होती देखा। मंदिर चतुर्पाख पूरा परिवेश पूरा सफा सुंदर हो जाइए। एटा माँ काकुड़ी खाई मंदिर अच्छी देखिए केते सुंदर साजा सजा है। देखिए तो केते सुंदर सुंदर गछ सब लगाई जहाँकि मंदिर चतुर्पार्श्व को आहरी सुंदर कर। एटा हूँ मंदिर दक्षिण द्वार। आम जगन्नाथ धाम हूँ चारि धाम भितर गोटे धाम जोटा कि आमर गर्व आ गौरव। मुझे प्राउड फील करती निजक कि ओडिशा रे जन्म नहीं जगन्नाथ भूमि रे। मंदिर पार्श्व एवं भी देखो काम चली। फोटोशूट करने यहाँ बढ़िया प्लेसटे हो गला। सेपटे शौचालय अच्छी टॉयलेट जावाई बहुत सुविधा अच्छी। मंदिर चारिपाख बुलवा बहुत केमती फील हो। देखा तो के सुंदर साजा सजा गचर पूरा भरपूर कर दी जगह। एटा हूँ मंदिर पश्चिम द्वार बार्घ्य द्वार।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗା। ଏଟା ଅଛି ଭଗବତୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। 1935 ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର। ତା ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ରେନୋଭେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖୁଥିବା ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଥରେ ଆସିବ ନା, ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ କହିବାର ବି ନାହିଁ। ମନ ପୁରା ହାଲକା ହେଇଯିବ। ସାଇଡ଼ରେ ଲାଇଟର ଲଗା ହେଇଛି। ରାତିରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏ ଜାଗାଟା। ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା ଫୁଲ ଭରିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମାଟି ତଳ ପୋତାଯାଏ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମାଟି ତଳ ପୋତାଯାଏ। ଖାଲି ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଭରପୁର ଏ ଜାଗା। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ହାତୀ ଜଗନ୍ତି। ସାମ୍ନା ପଟେ ଗଲେ ସେପଟେ ବୁଲିକିନା ପୁଣି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଆସିବ। 4 ଦ୍ୱାରରେ 4 ଜଣ ଜଗୁଆଳି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ବାନା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଯିଏ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି କି ତା ପାଇଁ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ। जय जगन्नाथ। ये अलौकिक दृश्य कि निज आखिरे न देखिले जमा भी भल लगे। जो मैंने वीडियो देखुन कमेंट लिखिदिन जय जगन्नाथ। मुअनिद्रा आखि तू फूल बिछଣା झुंटिला पाद मु तू शेष ठिकଣା। मुअनिद्रा आखि तू फूल बिछଣା झुंटिला पाद मु तू शेष ठिकଣା।
ମୋ ଭୋଗ ମୋ ଦେହରୁ ଜୀବନ ଫେଡ଼ି ତୋ ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ଦେ ଏ ଜଗତ କଳା ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ମିଶେଇ ଦେ ଏ ଜଗତ କଳା ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ମିଶେଇ ଦେ ତତେ ଗଢ଼ିଛୁ ପୁଣି ମତେ ଗଢ଼ିଛୁ ତତେ ଅଧା ମତେ ପୁରା କରିଛୁ ମୁଁ ମାଗିଲେ ଦଉ ନ ମାଗିଲେ ବି ଦଉ ଅଛିଣ୍ଡା ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ତୁ ଶବ୍ଦ ତୁ ହି ମନ୍ତ୍ର ତୁ ତିଥି ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ତୁ ହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି ତୁ ବିଧାନ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଧାଡ଼ି ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ ଟାଣି ଦେ ହେ ଜଗତ କଳା ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ମିଶେଇ ଦେ। এই দৃশ্য ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ କେତେବେଳୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ବାଟରେ ଆସିଲା ପୁରୀକୁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିବେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଯିବେ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଯିବେ ଗଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ବାଟରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି।